Aminya ne say another notable matches bi toja I say metimi ka kire adima say another genuine Manchester United ekobo game eniema koye di bobo United at Nottingham Forest wo mo bom ntram yansa ama Nottingham Forest at mum ye no abranta de dey look so enya go Matthias Cunha enya ne Jansen Brandon Biomo enso de ba ko county Manchester UEFA Champions League ne dia enko no ba ne so mbozisia Manchester with 68 points so mom atoso me yansa ntumi se tim no ma eniema ye depa at the moment na West Ham United the enko no relegation benyako the I the enko no be ko say another Newcastle kwachomo apom ntram yansa mo so atimu ba ko no matches ni bia total anano pay make it the ma eno La Liga matches no so tutu na abaso notable ones na no ana meyi di ama Madrid wo bo kwati Savia bo matra ba kwa wo mentiment Vinicius Junior Vini na enya sako no edema Madrid bobo ko na fe Barcelona bobo ko ne kwati Betis enso bo mentram yansa wo mutimu ba ko Hafinha wo no enya place ana fe Joao Cancelo enso de ba ko ka hunti sisi anom anema ya kama de man kofodo afe okwa eternal serie so a Como epeso bobo Champions League another Como moche Parma Cacho ebo matra ba ko mentimante na arawo sam se Juve wo peso bobo Champions League no another Juve etra ma Fiorentina ekobo mentram ye no mentimante Napoli enso ti Pisa ebo mentram yansa na Roma enso at Lazio enso bo mentram ye no mo so mentimante ana Inter ana Aras Verona abo 1-1 beta league ni dia Inter anyante enterenso nkoma kakwa etoto ewo dumade so friendly candia notable game anu so toda no we kwa ne yanya say RCD Lons another omo winning 4 goals amatesa Laurent Leon Rada omo enso entimante wa be kwa na tesa PSG enso ama Paris FC eto omo pomutu waza ekofo no o ma de league wie omo kwa kobo UEFA Champions League ntino omo se nya fi no mba be so omo enede eteno ada Badi Bakola ana enya akodo mu ba ko de ma PSG bobo ko na eno ye de totwa e on krofa man so a ena no pai no ye ka tire e de ma beta wenim so ba bibrem ha CAF Champions League no sisi yenya wiawie yenya teams ha wo ma qualify mo ko CAF Champions League na eno da mediema ye nwa ya mediema eno da mediema qualify CAF Champions League no wo mo so agrom na nya mediema nko sisi an se na siti MC Oje wo mo Euron Petro di Luanda wo ma qualify afenso Orlando Power qualify ubenya Mamelodi Sundowns na wanya Angel Ayenio ubenya Power Dynamos wanya Aye Rahimo ubenya team and dini ade fola Aye Edifice wo magram horu yako ubenya Sakimi Mumsas afi wanya Mighty Aye Wanderers wo boko na wanya UD Sango ubenya team and dini ade Foresters Aye FC wanya Scotland Aye FC wanya okay anonia Scotland yes Scotland FC na wanya Aye Niadibo na wanya Aye Marek ubenya Gaborone United Afrobenya team and dinadi Laco Aye Whips na wanya Club African na wanya African Stars ubenya Aye team and dinadi Aye li Jabot Jaboto okay li Jaboto nso qualify na wanya Rangers International ubenya River United na wanya ES Satif na wanya APRFC na wanya Midiema enso akaunti weni teams ha wama qualify ube bibremu ha CAF Champions League no wamun so agro no aye report eja aba e wo dwumade so ane ye ketre diama beta mama refi say AFCON 2027 no ene na do no eba so den na mama refi say Kenya Uganda ne Tanzania wamo na eho so AFCON 2027 na CAF for diama na board aba wamo se 48 teams ane ye bo this time na 12 groups ane yenya na sa 12 groups no yesi na nka dia nka be yanka bia yabo anka host nations ni mobi no wo mu tese we de Kenya bebobi Uganda bebobi Tanzania nso bebobi emom se omu wi a sa group bi a host nation wo mu no team ba ko be san qualify e de akom ho team anu ye dia ene CAF e di eba e wo dwumade so ene anopa mi pretire e de ma beta ene wo mu do no mo kwakoye no Max Allen Gradel from Africa so no beba obeba be ye do ni be afa William Tosekon Nigeria wo no eba efe Sam
Adare one from Egypt ono so ba anafe toso Mputo one from DR Congo where players are one so ebana AFCON 2027 draw no etima kama na reporter Africa fakate edi abana ma menko Ballon d'Or na menin koma kakwa sisia no uko Ballon d'Or wo mo tase sisia mpepe ya wo mu ni wo pe teams a Ballon d'Or no wo mu players di mintintima ye pa dia ebia benya Bayern Munich ho na ebia wanya Madrid wo benya team and dia di Arsenal na waba benya PSG afenso wo benya Manchester United Manchester player wo mo enti wo mo tase sisia no ho Arsenal player obedin kan no aye Osman Dembele na wanya Harry Kane na wanya Mbappe wo benya Lamine Yamal wo benya Vitinha na wanya Declan Rice wo benya Michael Olise na wanya Vinicius Valescalia na wanya Bruno Fernandes Manchester United captain enti per state metenom sakobale sa Ballon d'Or no wo mo ye nsisia we di players makoma naya wo mo sudin ebetime apiemo ene ya reporter mensaka ewe tumade so ene anopa ene me preche edema na mamenko non tiboboko no na menkonko din komo kakra na eno adankofo na ko relegation ya so mo ko relegation no mo supporters no eso metro blue supporters ne say the way niam si ko mani anye ho enti wo mo coach ne din adi vahid wo mo tase papa we wo mbema na tiadi pa abusia yapon game na bebepe ana non supporters ni si park no so ene be he wo mo coach wanyini ye pa 74 years ya se supporter ba ko mu abro na yire papa ni mfim kutu na ne nim se papa no yo okay afa ye ko dressing room a woja fa na afa ne se a tase water dressing room nchem ba bia wote ho atase ena sam keto akwa na yesi players no ye ko mu nyina di kogu dressing room and yesi security personnel ebo mo ban because yesi players na ka tom so munim na so mu pie dia ne adi on be ma na di o mo France no ena sam keto 20 anu ada ene ye team and team adi non to boboko no di esi ya di awon sam kakra adi danti mo ma dwane wo YouTube ne dia papa na tase otakọ na ho no ye so ma boni mfima ma tase dia ato no na nya sam keto akra enom aye update eba ewo tumade so ene anopa ne me ka che kakra adi ama away from that no na yes Antoine Griezmann akọ kan sembe ana basa se nyame anim ne eya so de oben wo na so de oben wo no mahu sa nipa ba ko ya Antoine Griezmann wo mo se wo Antoine Griezmann 2021 na ho ba no wo ma bo amomo basa bobo ko no mo de wa de Copa del Rey na wa de Copa del Rey wie na se wo season na ba na wie na wo fi Atletico Madrid another winim se eno mo ye farewell adema Antoine Griezmann na sa ne farewell na sa na Antoine Griezmann akokan se bia ma basa fo ne buafu asem ni Antoine Griezmann the microphone or say me players me damanse pa and 20 million Atletico man the supporters say nya na nka minim sesa mo support me ye pa na my mistake bi me pesa me come asem ye bi san asem no so we ye mistake pa so call Barcelona Barca de wanu ho pa say anko dwene was this atam no so Antoine Griezmann atam no so Antoine Griezmann this atam no so anke ne yanko Barca ni nyina ne say okọ Barca no amwa no na fino one say Atletico Madrid supporters no muto ni pa na tie Barca for this atam no mo say Antoine Griezmann oba Barcelona and sa 2 seasons na oba no wo ma mo cap crown 100 million euros ene e ka mo boy ananka Barca betimi dia ya adwuma oba no wasan ba meja trophy major trophy ba ko Copa del Rey ade akanti sanka wonya bibia kwa fan na Barcelona asia enko dan Atletico Madrid supporters enim enko kasa wanu ho se oba Barcelona enti Barca force yanto Antoine Griezmann nkra ne nkanten se dia wa no mo so mate na that bi o mesia anum ya reporter eba ewo tumade so Andrick a player de Madrid na abrante ne call loan ewo Lyon na make us say waba back na adope mehunu ewo fe de babas ata say akoda ne training once season na banawe automatically so revert na oban manda club which is Madrid na wonim say squad na yade call World Cup na abrante ne ka ho ene e Carlo Ancelotti ne team a wade call World Cup for Brazil no abrante ne ka wonti oba training kakra na watimi adwane the Brazilian team enum Andrick reporter if you brand na kate adi eba na mama me name was squeeze no so na another the atu name no anya sam keto akra kwabna me nim se wa hu bi dade a me de nyame anim nie me he ball me say da hu bi na another name ni team Santos bo game na game no na name prayer
ana kwabna okota line na one say player de upra na wo mu display bi e massage na ne sade be ya wo betima ba be sia kan biem omo ho no mu say fourth official na afa aye dia ye di change players no wo fa ya be ana odare 7 ana odi 10 e de kan satan na name asiniti ase di name ahweso na player yesi ni epese change no pa no aya branted de Escobar o se jesi number 31 wono na no ma yo madwun so mpese o mu yini free mo enti mo show screen so player no kwa de oba kra oba ya ba bedu ani monti wo hwe ye change na de so do wu se nya ni jesi na 31 anya no name ade ne na e wo so ana kwabna akwa ne sa ko mu no kosi akan afi name ya masade ne na awie chama ko kosi akan referee oh na sa wo film da do na ba ya da park no so no say me dabi o ane why mistake no say me mistake by dia ya de che na ya de atenti wo de yini so no number 10 na wo so no ana name akoti ya de change ya no sa ya say for official na ya start mistake no instead of say obeso number 31 no ana okoso ya name 10 no ana name so okay so why mistake dia de krata ni ne we yenko ye mo ball ni nko ba bia dynamic nkonko sem sia ka kwabra referee so ompene once ya what any name de name ankotena say ana time ankotena ben 20 na tese we jobruta enti ano ya de two name junior sa na no ya de na ka 55 man squad ho a yesi obese onya selection eko wake up enti yesi no a oba no we diedro tese obese aka ma kala so tani ade na ordinaka 26 one could ref number now more sa game na enti anu ya de two name atese na no pe no ye ka che de amanti ayala ni mfifi mu ba na bi o ma ba be cheche se mra bi wo ha no so no nema kwama ni nkonkowura ma me pato Madrid big story sisha Jose Mourinho opinion enya ba Jose enya ba eno ada mo amuche Prime Sports bia na me kata mo say Jose guarantee interview na interview na no Jose say this week no be take a decision here esanse Benfica for wo mu enso ade aye contract edemano contract ni wahemu de beta oma Benfica answer bia beta ni agent jog ana Madrid eni na di nkomo ase de no de na Jose Mourinho say Madrid officially one on one omini ni nkomo beta ni agent no ana omini na di nkomo beta na no pe reporter mensaka say oma mo pay ni contract 2 years to 2028 and the contract Madrid edema Jose Mourinho so mna me aduma no emfa moment official communique from Real Madrid na no pe no yebeka tire edema the same quoting issue Manchester United and so the adjuman de ama Michael Carrick ono so aka official communicate na when him say Michael Carrick enyo ono kwa no ya adjuma no wo panya ne tina di Steve Holland ono so wani Michael Carrick ana ya adjuma no reporter mensaka say same contract to 2028 ana omo de ama Michael Carrick ana face Steve Holland na ne de no wo manyina no 1 year extension aka ho to 2029 and tie ne Manchester United so Jeffrey Makati eba e wo adjuma de so a na no pay me katre edi ama wo dwumade so na ma me ko Borussia Dortmund na me nin koma kakra uko Borussia Dortmund na am determine second year Nico Kovac aye head coach edi ma Borussia Dortmund na no a wo ko bi sansa sisi no aba na wie na team an etina di Bayern Munich ana agi sisi ni edi so na so na wo wagidi asem betimi ene o ma bona tase ene ma koya na no se yanka bo bi antase mane nda do bi ase wo betimi ene Bayern na pre o se da bi woni Bayern timi pre na timi si ko mo any players on beto krano wo mu Borussia Dortmund wo mu ntimi nya sa adwuma no ento aka mo bi ata so mu Borussia Dortmund anko mu nya anko betimi ni Bayern a compute better the teni na season wo mu ntimi ni omo enye because enkrofo no weska wo mu to players no butubutu nti ani ya reporter menseka na eno ada yasele no Messi ni team no wo mu ye protest editor no Messi team no supporters no yase supporters ne say wo mu ko mu new stadium no mu win game aya 2-2-2 no mo bo na no krampo de kwa de ayade se eniema anse dankoye ana kwabna womo enso etimi awini game na sawo mo game na kwabna o matima win no reporter mensaka say yes o mo bo game supporters ne se nwa de so obia ebeye we Messi adan a wo mo se na no da o mo bo wi no players na appreciate o mo akloji o mo se wo mo park ne so nti se players ni hu so mo supporters no o park ne so de na ebre ni silence mode enya de so mbebo player bia ba so amo ma hu sampa wo mo so atomete eteno ada ya se Inter Miami supporters no wo mo yes ade ni di team na anu dia eba e wo dwumade
so na oko Antoine Frankfurter reporter mensaka ne Albert Reira reporter mensaka se wonu so ma jane kwan enya de so wonu na head coach enso ade momo enkoba kakra mensaka ne na gwanru ni se sankono pa na Liverpool head coach Anslaughter anka Mohamed Salah kwabna ko si unfit etire ho kran ko Mohamed Salah emfa ani ebizansa de no se anasa kwa no ya mamofo se pa se wutimi makoti ya kiti wo nsem ekokika nsem sa sisi Liverpool na se Liverpool no kwa no wo ba be free kwa no team papa bia ana on se de hu player papa bia ana hu de way team no de way ne masi ko no so Mohamed Salah kasa too much ado wanru no what is asama wo ayi Mohamed Salah kika ensan ko no ana nko ya anslo to pa anka training kwa nya de so be ma brand na babim so okra sisi ni be na we ya woko enti omo ba be den e wo team no mom wo ba be 12 to bone ama players no wa bra so emfa ayenidi emfa ma coach no ene reporter menseka ewe yeduma de so another Casemiro Carlos Enrique Manchester United de ne fairway no edema no na Nhyira ne din edi ana eno ada na chese eyesu pa na Manchester no wa ba wo kwa wusu se na ne obo Chelsea di anka ba de ye ne ho players so agrofo de so mo de adi atam kwa mo former players ye di atam and wo madi players yatam adi Makuswa for dimubi Manchester for dinatama wo madinatama nti nanka wo Casemiro de wo Manchester nanka okwa wabna we de sanka ja anka nyamini wani mo anka we wo sebo panso haniri ando so ada United Crodem hoyede team ya na no de ya na wo mo ba bebo Champions League ayi ye bebo league awie na nkrofo toso 40 nyame adom ana esi de o mo ba be san ye ho a ema ne wo kwa nanka akodin beta eno ada farewell no anso ya Casemiro ne wife no dia told you no adam Osman Dembele you see we pick up injury now on the 27th minute and you change your brand no you see precaution one ka home and you say be e injury na e brusu gidigidi bia beta omse won be ye eniema hwe no man with the stand say be be hardwene and I say hardwene me pato me ko Chelsea and no that Chelsea player ni Jerry Giovanni Quenda when say we no I was sporting CP akoda no one so the last game no boy na team na bonaba so kama and your mama training our YouTube no ube say woman so aba kodana baso ateso meta kwan this season waba Chelsea na waba be boa Chelsea me pato our Portugal Benfica yesi Madrid ebe mo 6 million pounds there be 6 million euros and he is come with the as a compensation and the ama Benfica for say omufa Jose eye Mourinho na me ko Hans Flick wono na head coach at Barcelona na Hans Flick en so akasa komaka kwa menseka say jaso ni deco Asia na so mu sia nyina no Barcelona signings Barca si no striker no around Lewandowski mu type of striker is different from Julian Alvarez and it's all Pedro mu ede no si Barca say enya sa no man na as static one na wentimi come no si mo pe no man na mobile one at say wotimi call okotake no ante ball no dia ba no abele pass and wentimi ante obi kwatimi ante asem enkonko Lewandowski mu de bia mintiminim ade say ayi watwini fifi and said on said anya yi papa bia o motese si said o mo sesa wo mo striking force no mo to striker wo beto de o very mobile enom diamense kan every Barca akata na no pay me kete kakra edi ama wo dwumade so na Barca se anya fi no mba be force ne mo benya agbache kwa nansa na o mo so atimi anya sa striker no eno da mekato se Lewandowski ebe ne last game a home game a opo edi ama Barca bobo kwento be start eno da no farewell ni timi Barca na yase o mo wie farewell ni nyina be supporters no any players na chairman na yama ne so ya wo mu pagya ne koso na o mu de neso wo mu pagya na o mu de neso Barca players ne se eno ya do metimi aye Jama Robert Lewandowski na yase o mu pon game no yase Lewandowski efro 12-8 ahomate 12-8 ana ya kan say Lewandowski and so every Barca come no ho ade also twetwamfo yine and every corner bia tabai say wonya niam edito ho enteno ada eno ya diamense kam e wodumande so na no pe medi edamwo na abrantan so da Barca supporters ni nyina ase and your teammate ni nyina oto obi ase kwan yo mafa so ma support no wono anso ebo ma Barca niam nyina koye no eno support o me de ma no entino timi yes adwuma na no dia Robert Lewandowski di tuta
Barca was so na nakoma efie ebe Barca Claudio mu ho enti akoda ne nkobeka ko ade banie na dia mensaka Pablo Antony di ade Gavi si yanka mo biante say at the age of 37 we hear born na Lewandowski born na nyankoda ball wanyini de bete na enan no ball no gusu wo nti o mani 2 year pa sa Antony ba Barca na woni o munso asia kan ta say ene sa Antony kwa Hans Flick say wo muntimi nya proper replacement same as Antony da enti say bia Barca for me ma adu so Lewandowski ko mu benya same Lewandowski but coach no coach mu say enya de so benya same type no nkobaka kwan so pani ade tuja we no otter say eba beto do say Hafinya ebeko Saudi Arabia ene eba ene ade was say unbelievable na nsama na mokeka say was love for na Antony no we very important edema Barcelona bobo kwantiwa wa ade say akoda no moto no pa de na wonso wetimi ato adwene mo ene ye reporter mensaka Xabi Alonso eno ada na ye confirm no na kwabena ye say ono na yi ne ye different wono ye manager. That's the first thing na your coaches. Where they are your manager. It's answer yes or say our transfer more player recruitment. And players in Ankasa so etinya fe na wo player ba be kata say board no se mem wonti wo mbo say dia. Kopa mane Enzo mu kwatwe won say yes coach so person bo medical staff no so Kopa mane okay entomo mane mwani adade we dia yes say Xabi Alonso ka say kwabena na na epru. O ka so mpe player bi on pe no Salo andela abu de kwabla. We de nkanya yi bi ense da nyi so no so nya de. Until the lab there. Yes so ono no ya fair shoot. And no say mi kuratu anka. Liam de la pay nam de abono. Na hwan krampo biem. Ghana chui de anka ye kakara bet ye betimi agane kwan ono say jeda enya yi bia nti kwabna so get is ho why kwabna on de nanse an ye to no nti wo no head down mo bebre say nti nya botre fama no I see jimi ti si nya mutu players bi o nya botre fama no self na papa ni nyina bo wo mo ana mo wo ayi ni nyina say say ye wi team a problem here strike to find kwenda mo nyina ye ba team a problem by goal scoring and ya bo season awie when ya ample time ayede so betimi dia two strikers Koto strikers the lap. Well, Mary, sir, I na bus. I'm going to train. Oh, okay. Train, Martin. And you immediately feel my mom feedback. I'm an inyo. Okay. To me, you didn't feel. Okay. Say, okay. Okay. Dear now. Na. Upiaji jesi ni who you so be jesi tilo mo de beba. Oh okay. Tilo mo de beba. Because we say nyame adoma me there be. Now on the 30th. Yeah. And your boy UEFA Champions League final. Na ye be live commentary I will urge you more. I don't know say rep your jersey.